Hai guys, selamat datang di channel Dagelan Desa. Channel tersoak, tersomblak, tergokil, terfaedah. Pokoknya jomblo kuwi bebas guys. Salam kopi luwak, ojo lali bahagia. Lah iki adol kerupuk mayang-mayang panas tok langsung tuku pandasina sopi ya wis ajek bae sepi lah pimen guys carane Bah, pan metu-metu lagi musim corona. Pan medang nang kalawuh. Coba cek Shopee. Kerupuk tradisional. Nah, oke. Wah, panjang umur ke orderan. Halo. Yuk. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Ini tukang kerupuk. Ya, ini penjualan kerupuk nomor 1 di Indonesia. Siap melayani Anda. Saya mau beli kerupuknya. Ya. Pira? Rong plastik. Oh ya, siap. Ya. Metode pembayaran transfer lewat bank BRI. Ya. Ya, sip. COD. COD baik. Oh, siap. COD siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Iya, asik, siap. Alamat sesuai yang dikirim. Ya. Oke. Lumayan keh. Rong plastik. Aduh. Siap orderan. Nelpon bos neset. Ini nomor bos. Halo bosku. Ana orderan ya? Oh. Siap. Maranin kantor. Yuk. Wah. Kopet wis. Ya, sarwa apa, Mas? Sekiliran apa, Mas? Apa, Mas? Ya, lumayan. Ya, wes. Pamit dini, Mas. Yuk. Kendaraan wis bodol ke. Bari buang tok. Wis, tutup. Ini kok, Bos? Marani kerupuk, Bos. Dalam. Kerupuknya sudah tiga. Siap. Kok transfer bank ya? Ya. Siap. Nah, kendaraan kayak piye? Malah kendaraan maning. Pengaman seat. Lah, oke. Kecelik. Pinggir. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Undangnya apa? Panggil aku jomblo. Pinggir.
Cek tolong cek. Ah, salah alamat ya. Nah, salah alamat. Oh, salah backsound. Longi. हाथों में बिजली पैरों में हवा शक्ति का पुंज Mas, pesanan nih, Mas. Nang madang nih, jero. Yuk. Sing ngene, Bro. Ya. Sorry Miki, pacar cetane kok karo pacare. Jere pacarku ngejak putus. Oh. Lah kok toh? Lah iya, tugasku kuwi mau memperjuangkan. Kan ITE wis ora pengen diperjuangkan ya. Lost dol. Terus Kali masalah hati biar lanjut order maning. Kerupuknya nasi hangatnya. Pak RT. Siapa gue? Perkenalkan, penjual kerupuk nomor 1 di Nusantara. Asik. Dia ngomong sini Pak RT. Yo, suwun wis ngopi mau. Ah, RT budek sepuro-muro. Sing milih siapa maneh? Coba takon liyane. Yuk ngopi Pak RT. Oh, sing kanan lagi uran. Ya. Sarap apa wis selanjutkan. Ngomong-ngomong iuran gak apa kayak Pak RT? Gue bocah nom biasa. Sanom ya wis. Dia ngomong masalah iki ngobrol mbari jagong kowe enak Pak RT. Enak ya Pak RT sing adem. Yuk berangkat. Kian apa kia tumben-tumben ngejak ngobrol berdua. Nah, perbincangan sing kayak iki sing langka nang bangku sekolah Pak RT. Jadi kita harus meneruskan. Iya. Ngomong-ngomong iki dideleng-deleng sing penampilannya iki kayak yang beda. Iya dong, harus gitu loh. Oh iya. Lah emang sing di Biasa ngerkerupuk. Perasaan gue nyong orang nyok tak tobrok. Nyong gue takon, gue kok sing endi? Kerupuk, budek kerupuk. Oh, ngomong bareng mau. Terus ke ngomong-ngomong sudah pacar apa durung? Masalah pacar sakuas ora urus. Sing penting nomor 1 gue awake dhewe bisa nyambung masa depan, bisa bagiannya wong tua. Wis cukup. Masalah pacar wis lost doll. Ya wis,
aku pamit nagih iuran isit. Ya wong-wong pada nunggak. Yuk. Ya wes, nyimpan order bareng. Wis malu nggak? Oh, wes. Laporan sih. Lah gue pitenya gue. Tutur bapak nenggo. Bapak nenggo polisi ke. Aja nang kesa. Ki mau sing ndi nang. Sing dia. Nah balik aja tutur bapaknya ya. Iya. Hah? Mana boy? Lapor. Ada yang bisa saya banting? Pantu bos, pantu. Ordernya lancar. Lancar sih, lancar bos. Tapi yo ngono kuwi. Enak sing percaya karo aku, yo enak sing ora. Tetapi kan kodrate manungsa kuwi kan beda-beda. Enak sing doyan tempe, enak sing doyan jamur. Nek kowe demen dhek, aku tak sing mundur. Tertulis kisah cerita kita begitu indah, masa laluku dia menangis di pelukanku lalu berkata pertahankan aku. Dimana kini masa laluku, apakah engkau mendengar laguku yang telah tersaji hanya untukmu sebagai pelengkap cerita hidupku. Sing demen jamur, balik mana? Wes. Jangan boceng. Ya wis telepon kan ulang-ulang. Kenapa nih? Wes, Mik. Wes. Ke tumben ke ngecak. Kayak ke. Kayak iya mana kayak ke. Lagi di jalan karo so. Wis, Bang. Nelpon bos nisit. Halo bos. Betul. Wes. Wes. Sing di Pak RT. Dionin, Pak RT ku ya. Lu. Pak RT. Sama gue. Dih, lakan ora. Lu. Wes. Napas. Baru punya apa? Wes. Yuk, wis. Wes. Emang dia wes. Iya kalem. Pak. Wes. Kenapa mari nembang ya? Hah? Mari nembang ah. Ayo. Let's go. Wes. Saya sam kapten kan kok. Wes. Mungkin menggok ini. Sami. Salah backsound. Ulangi. Balik mana? Wes. Sekarang kau nih ya. Tertulis kisah cerita kita begitu indah, masa lalu